kandi n'abantu mwena abija kuba mukorogo kandi nizima mukama habwaka kacisha akampebwa kubasa ugambo misho ganyu hakwa naninza ko ariko diyanje nyuti nkaho speech umbantu nkaba bamani nkaba niko guri kuzomukuba mu rundi rwo kubanza gwanje azagwa namani ga Kachaina kugira ngo tukashoma nawe amazina niraka nyowendi ahimbiswe joero nizarwa kabare yo mukiga by the way hati bakacishana ndi turyo muri Rubanda district turyo muri Kabare turyo muri Rubanda district then bakasharona Rukiga district so no leba kurugokwe hono kwa hansi keshanga nkeze shandi kwa speech habwa Kachaina akubaye tutambona kushoma nawe kabenta kumanya nangwa n'abantu baca bundi kumanyampa akwa faces nyinje zirya kutandikira ali family kwikana abantu abari gukora nabo nangwa n'abatakora nabo abari kuvuga no ministries bona hati nimba manyi na kwereza abanywani banje bunija nabo babanze beyanjire then tugumize bari munonga joero amazina nabanyeta Ainejona Aizen aka Young Generalist benishimana Kachaina kadaranga yatwasa twaragaho twacendera kumwe kama bapero mugisha twabakira amazina na amana yabazwe ndaga buciro kashari mbabamba gorire kandi abakuruga kashari abakashari barumu so Kachaina abariyo mweje mutayi wetu kandi no mweje murungi so mukama tuyambere twashoma twaje amazina niraka banyita Aguma Anthony nizarwa rushe intungamo Kachaina ogu abari umuzire wita kwa binadikira binatabire ibintu byinshi munonga gukena ko kutemera kujata watore no temera karatereze ibintu byo kutamburaho tutambura line nonje beni musima nitsima mukama kwera Kachaina akayikamisha barakwe bueno kama zensi mehore kichara ntake ibintu umwami Paul nangwa na Dickson na Linda manager Radio West no ya agenda akwaba katuberaho munonga kushoma kwitu Kachaina Mr. Muhereza Valentine tukambugana abinjo kuturyaha ukwihaho kumureba TV nangwa no kumura radio nangwa na social media icyo tukisha twena twambuga no mu 2019 2019 ubu twabire tujoiningire Bishop Stewart University azo butuyikayo nishuka first day of orientation ninga bakuturambuza campus kuturambuza mwaha niho library kushangwa hana office ya vice chancellor tukabona ho mwami Kachaina akijo mu orientation aza bija bine kamera bakumuri coding itwe tkantumanga nakora makuru maybe twena mwini tkantureba celebrity tutakumanga nziza kustamana ho mu kirasi yiti yo kubanza nishuka Mr. Benbera no yabera ari kutushomesa twashanga tuine Kachaina mu kirasi ni mazima tinkubiya kirasi terabiro tukajazinga kirasi yao aho twanishemererwa yahikana turabiza mebyevugo mwenu abana kubabe bakubuga no mu campus uko mu kirasi ni mushoma ko irumine Kachaina nibaga kadintushoma nkunga ngo gor kubimanya takabura muka comedy tukashika umwenu kirasi yiterira live tukayebo kandi nico kitumire twayika no kwika kandi tonja tusima mukama tukatandika turi nk'abana nkasha tunabatanu kandi tukutandika course ya journalism and mass communication konkato ahendera turi abana 15 kandi ababene ba Kachaina taraheze 15 abira baro konkeze ngarohona nazo mutabete wabantu bona bakwire rero kumanonyo sote kandi ekindi akayebwa kugamba kandi ekindi kwenda gamba ndi proud munonga no kugira abantu bingi tiba kukimanya Kachaina ni wabandize kirasi ye ni wabira jebe mbire max kandi ni wari kusinga myaka engaro bantu ni ba kamera bari omba barero batakutera abandi ni basika kugira ni comedy abandi bakire ngo ubundi tari serious ninga nazana konkogo mushayi no bwenzagwa byona nabikora ari no bwenge no kuzanazana hati oyire hito ababire batine mirimo kandi tukusoma chonga
abe nakora radio abe nakora TV abe nakora coursework na ijana rga TV ngwari kuzomu discussion rga TV nazo mu coursework nazo mu exam konkagaruka nangwa kweta atuterera hesimu bashamu mije mu discussion azo mu kerabu takuzo mu kerabu shana yatire ukora ati atuteresimu bashamu ringa kandi discussion njano enda pepa ngore mu busha ati yo ijoro komangwa habu naku discussion ya Kachaina ati ranshaho yawa sapa yawa konka chikurenga ija kusinjire pepa kana no mu discussion njire abantu bacesha na Kachaina nako abana bacira kuyabira ija ngo mu exam mwana cyangwa irizoba abakoseze zindi zitali zito bizani yenda kusiba ni nyenda nkore exam ndi kuri Kachaina yatakopa akora exam ngo Kachaina tiyakopa katoleza liye bashanga bazibira asinjire niko kwa ijira kahendera kamujira ko mureba ningenda manze kusiba Kachaina ahubwo kubumuzire witu ngo kumnywani wanje yagamba Kachaina ahereze kwiko mu kirasi nangwa tsuramo yetegerize ninyijuka twaturyo mu discussion yo kubanza yarebo mwana ategire kubisho ki akategera atire muke kigori kitore ngoku nyamjango nkiwe torabe mnywani wanje wo chineri gisho ki mwana yabanza yanyiga nambabura hata no mzire wanje kanshoma hamwe wayamjira nyoni nza kugambira no kuchimanya wanyine uko mwana nangwa tiyija konka hatisho chakaritega kani yamanye Kachaina yabe namgambira ngo hakubera yisho ki nindi na kutwara nani nza ko kwanjura abakozi banje ba TV West niza ko kwanjura nindero ntato kuna ko mwanjura ntaneri isho ki so akabanza yatutereza ho mpako mu mice nakira abakozi ba TV West na Radio West tinakira abakozi bewe ekindi kwenda kusimbira Kachaina taratuwe pachireho icyo twani tumanya ushano bari kutukira aine sente nakora aine motoka nayevuga nangwa we nabasa no kwehera fees kandi ibyo abinjine pending abazire akwara rero byabe bitayikaje Kachaina twatiraho mukataratuwe pachiro bana akaguma tuberireho atfika kandi atwehisya ureba mwenu ngo noshwa ni mwingana konkana akukira nabasa no kuzara nkoshwa ni mwingana echo ninyenda kuchimusimira buzima then ekindi akayebwa omukushoma omwami Paulo no kimanya coursework okuziri kuteganisa abashobe ba campus hatari haka sente hati ekito abetukora ababona nibanjurira kito abetu batwine coursework okoriruka ukanda Kachaina Mr. Paul atuhire kose bagahanda utuziri hariya akaje kali mdore ugureho ne yawo ngorere yanje so ko ura ukakumuhikira uja kugurira ki handout ekindi no kutira fees kuyabire cyererwa oyikira Kachaina nyamba musho kushoma mwe tweze hamwe omuzire yija nizi kuha na mwakata kwa fees yona uja nguna kushashurira onka kazi kuha reno shashuru mbwiro registeringa omuzira kija ozigarira ki usimugara nacho ni nacho msimu then chine chindakayibwa exposure kugira ngo atumanyese z'abantu bingi hati kushanga hina abantu abundi kumanya nyongo mutari kuboka batafutera ngatumurire speech kushanga muhina abantu abundi kumanya nyoru kuruga kabale kuri ya Rwanda district okwa hansi konkati list mbara Kampala no kurujiro kutambure na Kachaina mu different districts for example at tine district ya Western intakumanya haba Kachaina kujana kumana kweta aso kunyine yakarimo nyambo shende chereza tokamanya bo wabugana na contact wabugana yo kuzakuyamba so shanga hati districts at least za Western otirona central ninzimanya azecho ninyana chimusimira bugeje exposure we baroma Kachaina then obuhabuzi bwo buyagumire natuha kugira nakuhabura umuriyeje kandi akuhabura ngoro kukira kandi ni umuhurikiza ngo muzire kandi nyana nsima aba bana okutuhendire habwo kumuhurikiza abo abacha bamuhurikize bijire baheza kushoma kandi abande kibalimire ekinta kaenda kwebwa no hariho mushisha twanturuga kuzika tuvugire avuye Kachaina ahereze kumbuza ngo nkimwe ni muba umutana Kachaina munyo tukagenda urugendo rumwe konka kagenda ninsheka nagaruka ninsheka ecyo kintu nacyo nyina kimusime nakwiyaho stress
mwani mutambure mbozi wetu sikumuwaho bane bishugo bana mazima nyide no chairman ni chairman bitu n'abantu mutakaye bwa kusiba ni abantu abijaryo gukora namwe ni kutandika na family ya Mr. Kachaina ba Gerard ba Dida hariho headmistress wetu Shuba headmistress wetu Shuba ni tinkaye bwa kusima aho tuzari umwana at least nangwe cyane ninyenda kusimira Kachaina ngo kunyereko wabo muka hati no wabo muka mubende ni mpamanya tino ntakumanya Dida ninye na kwa television byembaga yawe aze ejembaga kwa television kanye jirali kamera ya Kachaina abo kira koso wite kaberi insa hati bachiriyoni bajombeka ikyo tombekiro umusinji ababariyo so haliyo instruments ninga shi equipments ezito abetu batutini azo shanga Kachaina zine for example kamera nyuburi kanta kundi kumanyari kamera kabyegera kamera ya Kachaina kandi tine zindi kumushashora kandi ari wari kushuba kampa muna transport iyo kuyomuka ikakuleta akakuhereza ranchi kandi ukashomera ali kamera yeye echo ninyenda kimusimira ekinta kaye bwayo no kugira ngo tuyambire twagomba muri mbara hati nywe kitumire nkiriyo muri mbara kandi perize kushoma yade ibyo muri motivikateriremo konkati list mu miro muri mbara nagomba muri rembo azo guma muri rembo naco nciyamba akomuntu twari kufuna karmo arauka kuranza Joel toherize ijango ngoka ko kuzo mcharo biguma so niyo muri rembo abo mami Kachaina kurache kwende na heza kashika nasimire biona nasimire nainda nipendera hapa onka handi nisima mukama habo kutusinguza tukabasa kuendera bachelors zitu za journalism and mass communication kandi nangwa nsime nyongere nsime na Selecta, kuluta ningale kale. Nina mani, noza kuchiriza ngo nina mani. Nina mani, noza kukakasa ngo nina mani.